I love myself for who I am. 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 Turn 45 degrees to the left. Go. What really happened? What is going on? Stop. Wow! Is this something special? Here it is. Here it is. Or I think it's a new project. You like sounds, right? Yeah. I'm sure you can write with something like this. This is really good. Dobrodošli, TV dražbi. Lastnik določenega umetniškega dela bo postal tisti, ki ponuja najvišjo ceno za ločeno delo. Poglejmo. Delo številka 1. DVD dolžine 21 minut in 7 sekund. Ločljivo 720 x 576 pikslov. Format DVD PAL. Skripta cena 50 €. Kdor ponudi več, bo seveda odnesel to prekrasno umetnino domov. Isto se gibljem v takem čudnem prostoru. Na take čudne stvari. Slovenke, so kaj to posebnega naredile. Ne bi zdaj znala povedati, čakaj, Celje je bila ena pol moški, pol ženska, kaj že bila.
Naj ponovim, da sem avtorica vseh del, ki sem vam jih predstavila. Ne pozabite, kaj lahko še